Reka twongere tubasuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi rero cy'umugisha kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira Eugene Official. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere rwose ko weekend irimo iragenda neza rwose aho mutwumva muherereye, yaba mwebwe mwese mutwumva rwose muri hano ku mugabane wa Afrika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye. Turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi tariki 24 n'ubundi nk'ibisanzwe rwose. Turi mu kwezi kwa munane umwaka wa 2024. Tukaba tugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe mu kiganiro cyangwa se mu makuru kugira ngo tubagezeho amakuru agezwe ndetse akomeye cyane. Akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Nyemera rero wo tugiye kubana muri aka kanya muri update time. Ukande kuri subscribe niba utarayikandaho, niba kandi wanarayikanzeho wibuke gukanda like ndetse na share, hanyuma ibijyanye n'amakuru ubiduharire rwose. Buri ko dushyizo inkuru uzajya uyibona mu bimbere rwose, nita kugira mu bimbere uzamenye ko rwose ibyo tuvuga byose ari ukubeshya. Turagarutse rero muri studio n'ubundi, ariko tukaba tugiye kwibanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi bwibande mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Muri studio rero rwose ngira ngo murabibona, n'ubundi ndi n'umuvandimwe Sina Makosa, umuhungu wa Masisi muri za Nyamitabo iyo ngiyo. Hari byinshi rero twabateguriye nk'aho tugiye kumanuka rwose tukababwira imyiteguro y'urugamba irarimbanije. Nimbabwira ko imyiteguro y'urugamba irimbanije impande zose rero, yaba mu ruhande rwa M23 twagejejeho cyangwa se twarebye muri drone tureba uko bari kwitegura urugamba, tureba kuri kote ya FARDC uko bari kwitegura urugamba, ukuri rero kuko urugamba ruri kwitegurwa byose ngiye kubikugezaho. Gusa icyo nakubwira cyo nuko bitoroshye naka na gato. Turaza gusimbukira muri Rucuro tubabwire uko situation ihagaze muri Rucuro. Ubu tuvugana M23 bamaze kwinjira muri operation ikomeye cyane. Iyi operation barimo barakora ni operation imeze ite, byose iri kubera hehe mbese byose ndaje mbibavire imuzini muzingo. Ndaza kubanyarutsa rero n'ubundi mbagarure icisha sa amakuru arimo aratugeraho nuko hari umwe mu bayobozi babarizwaga mu shaka rya mushaka riri ku butegetsi Union Sacre, ubu tuvugana n'uyu yamaze kugera muri M23. Ese ibi byaba birimo biragenda biha amahirwe yo gutsinda cyangwa se mu by'ukuri yo kuganisha ku musozo kwa M23 muri urugamba bahanganyemo na M23? Niba abari kushaka mu shaka ryo riri ku butegetsi ari nabwo buhanganye n'iri shaka rya AFC ribarizwamo M23 ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye nka Twirwaneho, niba bamwe bari kuva muri iryo shaka riri ku butegetsi bakaza muri ryo hano cyangwa se muri rya AFC, ibi ntago cyaba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri bya bintu bya M23 bifite gahunda. Ikiro nacyo kiri mu bintu tugiye kuganira. Sina Makosa nicyo wateguriye abakunzi bacu turi kumwe none aha muri aya masaha. Yes, turahera ahangaha muri Masisi nyuma yuko mu bindi biceho bari kugenda bategura ibijyanye n'urugamba. Masisi ho urugamba rwose rurimo ruraba kugeza amasaha, dore ko rwose mu bice bya hariya muri groupement ya Bashar Kayembe urugamba ho rurakomeje. Nyuma yuko rwose nahangaha Masisi ku zone abasirikare bamwe ba FARDC batangiye kuva muri iyi zone, nyuma yuko batangiye kumva ko M23 yamaze kubegera. Yemwe turavangaha dusimbukira hari Kinshasa, obita Antoine Felix Tshisekedi yongeye gutangaza yuko atazigera aganira na M23 yengo, dore ko nibice bafashe ari nko kubyitiza, dore ngo ko badateze kubirambana. Ese amagambo yatewe niki? Turaza kuyareba. Turasimbukira Butembo, abasirikare bagira mu ijana bari bafungiye muri gereza Butembo bamaze gufungurwa. Ese bafunguye habaye mpamvu? Turaza kubiraba. Yewe na Goma turagerayo ture ukuntu muri Goma rwose byifashe, situation yaho ukuntu imeze. Yes, ubwo turavanga rero dusimbukire hariya za Karuba. Haraza Karuba rwose nuko hari umugore wafashwe afite igifurumba cyangwa se igifuka kirimo imyenda ya gisirikare. Ese iki gifurumba cyo harakijyanye he? Ibi byose turaza fayita kugenda tubirebaho. Yewe ariko ntabwo turatangwa no muri Kivu Amajyepfo,
dore ko naho turinagayo tukareba uko byifashe muri rusange. Yes, ubwo rero icyo usabwa ni ukubana natwe rero ni kwa kundi ni ugukanda kuri like ndetse ugakora na share, ni ugukanda like kuri iki kiganiro ugakandaho rwose munsi kuri like ndetse ukanakora kuri share ugasangiza abandi iyi nkuru, bityo rero buri ko dushyizeho ikiganiro uzajya rwose ubona amakuru mu imbere. Niba kandi utarakanda subscribe nabyo ni ingenzi, ntuze kugenda utabikoze. Twihutira sina amakosa ngira ngo turahera mu myiteguro y'urugamba, dore ko muri iki gihe ubona ko imirwano nubwo irimo kuba ntabwo ari imirwano ihambaye cyangwa se ishamaje nk'imirwano twagiye tubona, ukabona M23 yafashe nk'agace gakomeye cyane. Ari nayo mpamvu rwose ujya kumva ukabona ni gake cyane hari kuvugwa iyi mirwano turimo kugenda tuvuga muri iyi minsi, kuko ni imirwano usanga badafata uduce tw'ingenzi cyane, bityo bigatuma iyi mirwano itumvikana cyangwa se itavugwa cyane. Impamvu rero mu by'ukuri wenda nabyo turi kubigarukaho nuko burya turiya duce n'ubundi ni uduce twifashishwa ku mwanzi akaba yatwihishamo agakora ibitero shuma. Gusa rero imirwano ikomeye cyane ishobora kuzatuma mu by'ukuri zimwe mu mpande cyangwa se muri buri ruhande bashobora kuba bakwegukana ibice biri strategique cyangwa se ibice by'ingenzi. Iyo mirwano niyo irimo irategurwa magingo aya ngaya. Twihute wenda duhite tubanza tunyure kuri FARDC cyangwa se duhere muri M23. Ku ruhande rwa M23 M23 ndagira ngo kubwire ko ejo bundi hashize sina amakosa bapasingishije brigade zigera kuri 3. Izi brigade zigera kuri 3 ngo zikaba ari iz'aba special force, babarwanye bari speciale barapasinze brigade zigera kuri 3. Kandi mwibuke nibura abasirikare 10 baba special force ba M23 icyo bakora kiba ari ikintu gikomeye cyane, ntago ndibuze kubivugaho. Abo rero barapasinze bakaba barimo kwitegura nyine urugamba rurimo kwitegurwa vuba hangaha. Ikindi rero mu by'ukuri navuga muri M23 kirimo kiragenda gitegurwa, muri icyo gihe bapasingishaga abo basirikare bahise banapasingisha babandi twita ngo ni abakadirazi, ubwo ni abakada nabo ngo bakaba rwose barapasinze bari benshi cyane. Abakada rero sina amakosa umurimo wabo akaba ndetse ari n'umurimo uba ukomeye cyane, kuko bura bakora nka G2, bakora mu bintu bimeze bijyanye n'ubutasi. Wenda ku bantu batari buze kumva ibi bintu ni kwa kundi sina amakosa bashobora gufata umuntu ukabona yambariye civile akaba yajya hehe akajya nko muri eneo runaka mu baturage akajya yumva biri kuvuga mu baturage, yabona na FDL zitambutse akareba nkaho zirengeye akaba yarya kara, abasirikare ba M23 bakajya kuzitakura. Ariyo hahandi turi tukumva nko muri Rucuro ngo M23 yagabye igitero ku gatsinda cyangwa se ku tsinda ry'aba FDL bari ahantu runaka, biza kurangira yivuganyemo umubare runaka. Ibi byose aka kazi kaba kakozwe n'abakadirazi cyangwa se abakada. Urumva rero ngo nabo iki gihe ubwo bapasingishaga brigade zigera kuri 3 za special force, abakada nabo barapasinze. Wabyumvishe? Ibi ni ibijyanye nuko kuri kote ya M23 barimo baritegura urugamba, rukaba rero urugamba bigaragara ko urugamba ruzaba ari urugamba rukomeye cyane. Ntabwo ari ibyo gusa. Amakuru mfite atariho ivumbi mbazaniye. M23 hari ntabwo ndibuze kumentioninga aho bari baragiye kwigira ibyo ngiye kubabwira, ariko amakuru mfite atariho ivumbi nuko hari timu yari yagiye kwihugura mu bintu bijyanye no kuguruta za ndege zitagira abapilote, ubwo ni drone, ndetse mu by'ukuri no kurashisha za mbunda zo mu bwoko bwa artillery mu buryo bugezweho
Moderne. moderne aba nabo bamaze kugera hano muri Rucuro, bamaze kuva iyo bari baragiye kwigira sorry bageze aho bari bavuye kwiga ibyo bari baragiye kwiga bakaba rero bamaze kugera Rucuro. Ibi byose ni imyiteguro y'urugamba, ubona ko urugamba ruzaba ari urugamba rukomeye cyane. Ikindi rero gikomeye cyane si n'amakosa kiri mu byo tugiye gusorezaho ku bigendanye n'imyitozo ya M23, nuko amakuru ndimo ndakurura urumva arimo aravuga ko ku munsi wo kuwa kabiri hazaza zaba turi tariki zingahe? Umunsi turi 24 kuwa kabiri w'iki cyumweru se tugiye kwinjiramo. Uyu munsi turi 4, ejo ni 5, ni 27. Kuri 27 my friend, hatagize igihinduka M23 nayo yatumijeho ibikoresho. Va kuri bya bindi tujya twumva tukumva ngo bakoresha ngo ibyo bambaye FARDC gusa. Amakuru ngiyewe mfite rwose nabashe kwikurira ahantu nyine inyuma aho ngaho, nuko ku munsi wo kwa kabiri ibikoresho bizameneka muri M23, bikaba ngo ari ibikoresho n'ubundi biza nava ko ari ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bigezweho, kuko basanzwe n'ubundi bafite ibindi bikoresho. Mu bizaza rero harimo ngo icyitwa antibare, antibare bullet proof, antibare agiye kuzizana. Urumva urumva ko n'imbunda zizaba zihari, amakasike se bazayasiga. Urumva yavuze bullet proof, ikirinda amasasu, ziba zirimo. Arige bazana kiriya cy'igituza n'icyo mu mugongo, icyo gikasike ntikidahari, nacyo kizaba kirimo rero. Byose bizaba birimo. Bazane imbunda, nibarangiza kuzana imbunda, ikindi kintu bazazana n'indi uniform nshya ndetse n'inkweto zo kwambara zigendanye nyine n'igihe tugiye kwinjiramo by'umwihariko cy'urugamba. Bote bura ni akagabo. Bote ku rugamba hose ninzi bazazanira izindi nyine ziriya botine zambara abakomandazi bano basirikare bakuru, ntibambara botine kuko we urabona hanini ntabwo akunda kujya kuri tere cyane, ntabwo barimo ndani. Ndayambaye ntiyamubera, yambara se bura kandagiye nko mu mazi utekereza ko mu by'ukuri ibyo birenge bitahinduka isayo, kuyiterura byagorana. Ni byiza nko muri iki gihe cy'izuba kuyambara, kuko ntabwo baba barahura n'amazi, kandi amazi niyo nibura ubundi bavuga ngo ni waterproof. Ariko wa muntu we amazi arashobora no kuba yaguturuka akajya hejuru, agaca hejuru akageramo, si byose. Wera ntiyaturuka hasi, ariko ashobora guturuka hejuru akagera muri butu cyangwa se muri iyo nkweto. Niyo mpamvu rero bifashisha bote. Wa muntu bote ni akagabo, hari bote ni akagabo, harano urukweto rwose rw'intambara. Ubwo rero kuri kote ya M23 nuko nguko ari kwitegura uru rugamba nkuko biri kugenda bigaragara muri rusange. Kuri kote ya FARDC rero muti biteye bite? Kuri FARDC ariko tukiri kure M23 tusoza ku bijyanye n'imyiteguro, ngo bamaze iminsi bari mu cyitwa ngo ni seminaire ngo ni uburyo ngo bari kwigamo ibintu bijyanye n'urugamba, ndetse ngo kijyamwe abakuru gusa, n'abaturage nabo ariko ngo bakiga ukuntu bagomba kuzaba muri icyo gihe cy'urugamba, bakabigira uko abaturage bazaba bariho. Mu gihe cyo kurwana abaturage bizaba bimeze bite? Ibintu biri kugenda nibyo bari kugenda biga, sugunga sari ibindi birimo birumvikana. Ikindi rero duhita twigira kuri kote ya FARDC. Kote ya FARDC rero uko ibintu bihagaze kuri kote ya FARDC, bo murabizi bamaze iminsi badeployinga abasirikare no mu mujyi wa Goma.
ariko mu kudiporoyinga abenshi duhita twumva ngo bagiye muri side Kivu kuko naho hari urugamba. Urumva amakuru mfite y'uko barimo kwitegura urugamba FARDC ku munsi w'ejo hari tariki 23 from yesterday up to day cyangwa se kugeza uyu munsi. Urumva kuva ejo hashize kugeza uyu munsi indege harango ziri kumena ikintu cyitwa ibiturika ku kibuga cy'indege Igoma. Imodoka ngo zirimo gutunda kandi ngo ziri kuva hano kuri iki kibuga cy'indege ziri kunihira zimanukana ibijyanye n'ibiturika, ariko ntabwo drone zanjye ziri kumpa neza ngo bari kubigerekeza hehe, ariko mu rwego rwo kwitegura intambara barimo baragira bate, barimo barasukanura ibikoresho kwa kundi ko n'ubundi nk'uko bisanzwe nguko uko impande zombi ziri kwitegura. Ngira ngo murabizi ko twari babwiye ko nabo bamaze iminsi batunda abasirikare, ndetse abenshi bagiye bava ikamina hano za Katanga ku kigo gikuru cya gisirikare aho bakorera imyitozo, bagiye baza ari benshi cyane. Nabo urumva ko bariteguye, nava ko urugamba rw'ubu urugamba biragaragara ko ruzaba ari finali ya Kivu y'Amajyaruguru. Nibaramuka bavuze ngo ruratangiye bagiye gukozanyaho, abantu benshi mwitege finali sina amakosa nkurikije uko ibimenyetso biri kugenda bigaragara. Yes, ukurikije uko ibimenyetso biri kugenda bigaragara rwose urabona ko ku mpande zombi rwose bari kwitegura ku rwego rwo hejuru. Navuga byanatumye rwose ari M23 ari na FARDC bose bakomeza kugenda bakaza ingamba rwose ku bijyanye n'ibiri kubera rwose hariya aho bari kwitegurira. Ubwo rero urumva yuko habaye FARDC habaye M23 bose bariteguye. Ubwo reka rwose tubitegereze turebe ngo mbese muri imyiteguro yabo ni ikihe gishobora kuba cyavamo. Yes, ubwo rero ngo aho mu bindi bice ari kugenda bitegura fighter Masisi rwose rukomeje kwambikana. Yes, Masisi rukaba rukomeje kwambikana cyane cyane, ariko hano muri groupement ya Bashar Kaembe dore ko rwose muri iki gitondo imirwano yongeye kubyukira aho bita muri Busihe rwose. Ngahangaha rwose muri iki gitondo habyukiye imirwano iremereye, dore ko n'abari za Nyamitaba yewe na za Kirorerwa aya masasu bari kuyumva. Urumva ko bari gukoresha imbunda zigiye ziremereye cyane. Ni nyuma yuko iyi Wazalendo rwose yabaga muri ibi bice rwose ngo bamaze guhamagara FDLR zabaga muri Arikare, izindi ziba za Rubizo yewe na za Miyanja bakazamuka kugira ngo baze gutanga icyo twakwita musada, ariko bakifashisha n'ingabo za FARDC zabaga ahangaha ku zone. Ubwo rero rwose ahangaha rwose muri Busihe ndetse na za Mpanamo irugamba rukaba rwongeye kubyuka runihira. Ni nyuma yuko aha Busihe M23 yari yongeye kwarwanira muri ya minsi ishize fighter, ariko irongera isubira inyuma igaruka za Muheto. Urumva yewe n'abari bagiye za Mpanamo basubira inyuma, basubira hari za Karongi ndetse na za Rubari bari kurwana muri Bashari Kaembe. Uzi intandaro y'imirwano ndaje nyikubwire. Iyi Bashari Kaembe intandaro y'imirwano ndaje ndayikubwira, ariko banza ukomeze ikiganiro cyawe cyangwa se utangaza amakuru yawe, ndaje nkubwire intandaro imvo n'imvano y'imirwano. Yes, ubwo ngakaba ari imirwano rwose yahereye mu amasaha y'igitondo cya kare, ariko ngo nibura basirikare ba M23 bari bari muri zabwo ndavuga za Mwumba yewe na hariya muri Muheto, ngo dore ko bari bagiye kurwanya FARDC ndetse na Wazalendo ndetse n'ize FDLR, ariko ngo basanga rwose harimwe imbaraga zidasanzwe, aho byasabye ko abaturutse za Muheto abaturutse Prito za Nyamitaba ndetse na za Gatovu ari bagiye gutanga musada nakwita nka ramfor mu masaha agira amasaha ya saa 2:30 saa 3, ariho ngo abasirikare ba M23 bari bagiye gutanga musada ariho basesekaye muri centre ya Muheto. Ubu ngubu rero ngo urugamba rukaba rugikomeje kuko rwose drone yanjye mgiye yuko rukirimbanije ndetse ibombera cyavuza ubuhuha. Ubwo wenda ibiraza kuva muri mirwano dushobora kuba twabyira uko ripoti ya risasi na majeruwi iraba imeze, ariko mve ko rwose hano muri Bashar Kaembe
ibintu bitiyoroheje n'aka na gato. Yes, sina makosa rero ukiri hano muri Bashari Kayembe, reka nanjye mvuge cyangwa se ntangaze aya makuru kugira ngo tuhavire rimwe. Amakuru aturuka hano muri Bashari Kayembe rwose muri teritwari ya Rucuro Nyamasisi. Hano nge ndabona rwose drone yanjye yampaye amakuru. Oya nge Bashari Kayembe none se no muri Rucuro ibamo? Reka ntayo nzi. Ubwo rero ngewe ndabona drone yanjye imbwira ko ngo ahitwa mu gace kitwa ngo ni Burungu. Grupoma ya Bashari Kayembe. Teritwari ya Rucuro. Reka no kubesha ntago ari no se Burungu iri muri Rucuro kiri muri Masisi. Habayeho kwibesha. Ubwo drone nyine yagwaye amakuru y'ibice. Oya ntabwo ari ibice wenda ashobora kuba yibesha wa muntu wenda kandika na. Burungu iri muri Masisi ntago iri muri Rucuro. Urumva? Ahangaha ngo ku munsi wo kumwijoro ryo ku munsi wo kwa gatanu. Mbona ibintu bitoroshye. FDLR inyeshamba za FDLR zanyuze muri humye abarwanyi ba M23 zitwikira ijoro zinyuze ishyamba rya parike ya Virunga zirara mu nka z'abaturage aho izigera kuri 250 zatwawe n'abarwanyi ba FDLR. Wabyumvishe? Bazi kwiburungu se ni Burungu. Ni muri Burungu. Urumva? Uyu mutara murarakomeza ambwira ati izi FDLR zateye aka gace baje baturutse mu birunga ahitwa mu Majagi. Urumva? Izi FDLR zaje gutwara izi nka zo zaje ziturutse ahantu ngo mu Majagi. Ahantu hitwa mu Majagi niho zaturutse. Urumva? Ngo ni hakurya yaho bita ngo ni Karenga. Bikaba bivugwa ko izo nka zajyanwe muri parike ya Virunga. Kugeza ubu umuyobozi wa M23 ntacyo arabitangazaho. Tekereje rero ko iyo mirwano iri kuba nuko nge nahoze nkurikirana numva ngo izi nka kuva zajyanwa ngo barwanya ba M23 bahise bazamuka muri iyo parike gushakisha aho izi nka zaba zarengeye. Ese byaba ari rwo rugamba yaba ari yo ntambara irimo irabungu bagiye gushaka izo? Oya ntabwo ari cyo cyerekezo barimo. Icyerekezo barimo bo abo bari kurwana bari kwerekera Masisi. Abangaba bibyinka rega iyi parike bashobora kuba baturutse arazanya kagira hamwe na za Rusayo. Urumva? Kuko urukumva ngo bari berekeze ngo bari beregamiye mu birunga bya hara mu Majagi ya Karenga. Kandi kuva Karenga ujya Burungu harimo urugendo rurerure cyane. Ubwo rero kuba baturutse mu Majagi sinahakana ko bataturutse kuko mu Majagi n'ubundi FDLR ziracyarimo nubwo ibirindiro byazo bisa nkaho byasenyuwe. M23 yagiye ibisenya ndetse n'amazu yayo bikayatwika. Ariko kugeza wenda agace twavuga babagamo cyane haraho bitaga ku Itabi, bitaga muri Tanzania, bitaga ku Mubabaro, rukumva n'utundi duce bagendaga babamo ahangaha. Ubwo rero bashobora kuba aribo baje wenda kuko ni twatuntu tw'udutsiko ntabwo bakiriza FDLR zishobora kuba zajya kugaba igitero. Haza amabandi. N'amabandi. Bivuze iki rero? Bivuze ko rwose ubwo bashobora kuba aribo baje gutwara izi nka ariko abari kurwana nabo ntabwo ari cyo cyerekezo barimo kuko hani Burungu ni mu majyaruguru ya Muheto. Ni nk'amajyaruguru ya Muheto. Bo rero aba bari kurwana nabo bari kurwana barebe epfo. Urumva? Basize Burungu inyuma. Burungu iri inyuma yabo bundi. Kuko niyo ngo mbese hagati ya Burungu na Muheto harimo umusozi muremure bita Gatovu. Urumva rero ni kure cyane, ni kure ntabwo wayegereye ku buryo twavuga ngo niyo ntandaro nibura ishobora kuba yatuma ahubwo usibye yuko wenda M23 nayo ishobora kuba yakora aya ma operation yayo ahangaha muri aya Majagi. Ukumva kuko bazi yuko izi FDL nubwo
batwitse ibirindiro byazo ariko bazi yuko 100% zitigeze zivamo. Bazi ko zikirimo ariyo mpamvu zikomeje kugenda zirya n'inka z'abaturage. Ariko uru rugamba rwo papasi yarwo nuko ari kwa kwigarurira ibindi bice M23 iri kugenda ifata birimo Wazalendo ndetse na FARDC muri rusange. Akaba rero papasi yabo ni ugukomeza kurusatira Masisi kugira ngo nibura kuko aho bageze ubona yuko abonaga ko kwambuka Rushoga aribyo byabagoraga cyane, ariko nyuma yuko bayambutse bari za Busihe, abandi bari za Mpanamo, abandi twumva ngo bari za Gatare, urumva ahantu bamaze kugera kure, aho ubona ko Masisi ku zone bamaze kugenda basana bahasatira. Ariyo mpamvu n'abasirikare bakuru babaga hano i Masisi ku zone batangiye guhungira aho bita Inyabyondo. Yes, ubwo rero nuko bimeze, ariko nkabona ngo ko iyitwa groupement ya Bashari Kayembe, urumva hangaha ngo groupement ya Bashari Kayembe ngo hagana hahanye imbibi ngo na groupement ya Bashari Mokoto, ngo bihana imbibi. Bashari Kayembe ubundi zose ni sheferi imwe. Ubundi ari cyo bita sheferi bakaba nicyo bita groupement. Urukumva? Iyi Kayembe ni groupement. Bashari ni sheferi. Urumva? Nama groupement abiri ariko ari muri sheferi imwe. Tuvuga Bashari Mokoto, ubwo Mokoto ni groupement ya Mokoto ariko ibazwa muri sheferi ya Bashari, urumva? Hakaba na Kayembe ni groupement ibiro byayo biba harazanya mitabo ariko sheferi nayo ikaba hehe ikaba muri Bashari. Urukumva? Urumva yuko rwose Bashari yo ni sheferi, no ngo nama groupement rwose ahana imbibi. Iyi Burungu rero ikaba ahubwo nayo iri mu nkengero za Kayembe, dore ko na Mokoto rwose iyikozeho, niryo tandukaniro rya Bashari Kayembe ndetse na Mokoto. Muri Goma muri uku kwezi gushize kwa 7 fighter societe civile kayimaze gutangaza amazu agera muri 400, urumva? Na 26 amaze gukorerwa ubwambuzi. Amazu abarizwa muri Karisimbi, amazu agera muri 426 amaze gukorerwa ubwambuzi. Ubwo ntago ngo bavuze abapfiriye muri ubu bwambuzi ndetse n'abahakomerekeye, bari mu ibarura rusange ry'amazu ahangaha muri Karisimbi amaze kwamburwa. Kandi ngo ubu bwambuzi bukaba bukorwa n'abasirikare ba FARDC ari bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa navuga bigayitse ahangaha mu mujyi wa Goma. Societe civile rero y'ahangaha mu mujyi wa Goma ikaba ikomeje gutangaza yuko abaturage kugeza amaginga ya nta cyiza n'iki na kimwe bakomeje kubona muri FARDC, ngo kuko nubundi bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima yewe n'abandi bamburwa imitungo yabo. Ibirongo societe civile akaba ari ibintu ngo imazemo iminsi ikora ubushakashatsi, nawe baze kugira ngo mu kwezi kumwe amazu 426 abe yambuwe. Urumva? Amateleviziyo batwaye, amatelefone, intebe, ibyo mu nzu ugasanga nta kintu ufite. Ni ikikwereka yuko kandi none bikaba navuga muri aveni imwe mu gace kamwe. Ibaze none baramutse bafashe nka Goma yose. Iragoma ni umujyi munini. Abantu bazi Goma rwose ni umujyi munini. Goma ni nini cyane. Urumva? Ibi rero ibaze nimba mu gace kamwe hashobora kugaragara amazu 426 ari mu gace kamwe. Ibaze ngo uramutse ufashe Goma yose byaba bimeze bite? Ni ikikwereka yuko bwambuza ahangaha rwose bukomeje gufata indi ntera, nyuma yuko abasirikare nabo bavuze yuko ngo bazajya bihemba mu gihe FARDC, mu gihe leta Kinshasa nananiwe kubahemba. Nyuma tugasanga leta Kinshasa kutabahemba atari uko ibuza amafaranga, ahubwo ariko akunda amafaranga asohoka, ariko hahanda asohokera ugasanga babakuru n'abagiye bakomeje kugira ute kuyarya ntagere kuba yakagombye kuba ageraho. Ibintu rero societe civile hari muri Goma nayo ikaba ikomeje kugenda ibyamagana, ivuga ngo rwose ibi bintu byakagombye gucika kuko abaturage bamaze kurambirwa cyangwa se kuzinukwa FARDC ndetse dushyizeho na Wazalendo basizwe muri iyi Goma.
ya ubwo rero urumva ko ibintu ntabwo byoroshye n'akana gato. Sina makosa rero inkuru iri kuri front page mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru irimo iragaragaza umwe mu barizwa mu shaka rya riri ku butegetsi Union Sacré, ubwo ni ishaka rya Gisekedi, yamaze rwose kwinjira muri M23. Uyu mudamu rero cyangwa se akaba ari mu bwoko ni Jare Femine, yamaze kugera muri M23. Rero ngo ni ibintu biri gukomeza kugenda bigaragaza ko 23 nyamara ibintu byayo bisa naho biri kugenda byumvikana ndetse binafata umurongo, nyuma yuko Sina makosa kugira ngo umuntu abe yarari mu shaka riri ku butegetsi, hanyuma ugira utya rwose usange yagiye muri tari ku butegetsi, by'umwihariko nk'iri rya ribarizwamo M23, banitinye ntabwo byoroshye. Ya ntabwo biba byoroshye, ariyo mpamvu nyine ubona yuko na Gisegeti akomeje kugenda acika intege, bitewe nuko ari kubona ko abantu bakomeye bo muri b'abanyepolitike babarizwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda binjira muri AFC M23, bitewe nuko bari kubona ko rwose ibintu navuga leta Kinshasa iri gukora atari ibintu binogeye, atari ibintu rwose bibereye. Ubona ko rwose nabo batangiye kugenda bavamo umunsi ku munsi, bavuga ati rwose reka tujye gufatanya n'abari abavandimwe turebe yuko twakuraho ubutegetsi busa nk'ari ubutegetsi rwose bw'abaringa. Ngo ibi nibikubiye mu nyandiko zashyizwe hanze n'ishyaka rya ARP risanzwe ribarizwa mu ihuriro rya Union Sacré ya Felix cyangwa se ya Perezida Felix Tshisekedi, aho izi nyandiko zimenyesha ko Madame Daudou Tikayireri wari usanganwe imirimo itandukanye muri iri shaka, yifatanyije na AFC ya Corneille Nangaa. Uyu mudamu ngo yarasanganwe imirimo itandukanye muri iri shaka, ariko noneho yisanze mu by'ukuri ngo yahise yitandukanya naryo, ajya gukorana ngo na AFC ya Corneille Nangaa. Urumva ava hehe iri shaka ngo rya AFC ngo ririrwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Nkuko izi nyandiko zibigaragaza nuko Madame Tayireri yari umuyobozi wungirije wa leta ushinzwe gushyira mu bikorwa ubukangurambaga, ndetse kandi akaba yari umwe mu bashinzwe ibibazo by'amatora muri federasiyo yo mu ntara ya Tsopo. Urumva imirimo yarashinzwe federasiyo y'umupira se kada federasiyo umva ngo ibi byo yarashinzwe harimo ibibazo ngo ni ukwakira ibibazo by'amatora, federasiyo y'amatora, ibibazo by'amatora muri federasiyo yo mu ntara ya Tsopo. Urumva icyo ni icyambere. Ikindi ni iki, yari umuyobozi wungirije wa leta ishinzwe gushyira mu bikorwa ubukangurambaga, ndetse kandi akaba yari umwe mu bashinzwe ibibazo mu matora, yari umwe mu bakangurambaga. Urumva ni ba bantu urana nka kiragiye wenda bagiye bagiye kwiyamamaza cyangwa se bujya ahantu runaka, iyo bavuze ngo umuntu umukangurambaga niwe wagendaga nyine mu baturage abisansibiriza, abwira abaturage ko igihe wenda ibikorwa byo kwiyamamaza biteye gutya, dore nuko nguko wenda iri shaka ryacu riteye, ni ibintu byose mbese nicyo bita ni nko kwamamaza urebye muri make, rwose ni nko gukwirakwiza, nko kugenda nyine yamamaza iby'iri shaka. Urumva akaba amaze kugera muri M23. Izi nyandiko zinagaragaza ko Madame mu by'ukuri uyu mudamu witwa ngo ni Dauda yinjiye muri iri shaka rya
ARP ahagana mu ntangiro z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023 aza kwegura kuri izi nshingano mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyuma yo kugaya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ari nabwo byatumye agana muri AFC. Izi nyandiko zikomeza zivuga ko mu ntangiro z'iki cyumweru abo muri iri shyaka rya ARP bagize gutya babona Madamu Dauda ari gukoresha ibiganiro mu ihuriro rya AFC ya Corneille Nangaa. Bityo iri shyaka rihita rifata icyemezo cyo kumenyesha Madamu Dauda ko atakiri umwe mu bagize ishyaka rya ARP risanzwe ribarizwamo ihuriro rya Union Sacrée ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Madamu Dauda ni imvukire yo muri iyi ntara ya Tsopo ari nayo Corneille Nangaa avukamo. Urumva cyangwa yisangiye y'umwene wabo sha yigire muri Muvetura kubera ko mu by'ukuri avuka kwa Corneille Nangaa bura Nangaa byaramworoye kumuzana. Nese uwo mama avuka Isangane. Ni ahitwa Tsopo. Tsopo se none Tsopo ntabwo Nangaa avuka Igisangane. Sinzi nge ndabona avuga ko ari muri Tsopo. Tsopo nayo ni indi ntara iri mu ntara zigize Kongo mu ntara 26. Ubwo iyi Tsopo nayo ni intara igizwe n'izi ntara zindi. Urumva ko nyine nawe urumva uraje urahumve. Mudodo azwiho kandi no kuba yarigeze kuba kandida mu matora ya guverineri w'iyi ntara ya Tsopo yahoze yitwa Kisangani. Iyi ntara ya Tsopo ngo yahoze yitwa Kisangani. Kisangani ne bahinduye Tsopo. Amakuru ava muri ibyo bice yemeza neza ko ubu Madamu Dauda yakiriwe muri AFC ndetse amashusho hari nayo amugaragaza ari gukoresha ibiganiro mu ngabo za M23 isanzwe ibarizwa mu ihuriro rya AFC M23 na AFC nyine akarongo M23 nyine birumvikana. Ngibi rero mu by'ukuri bamwe mu bayobozi babarizwa mu shaka rya Tshisekedi batangiye kumutera umugongo bakigira rwose muri AFC. Ibi sina makosa abantu ntibabyumve ngo babigire ibintu byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane kuko kumva umuntu yavuye mu shaka akajya muri rindi shaka none akava ku shaka riri ku butegetsi akajya muri rya rindi ribarizwamo inyeshamba. Nuko hari ikintu abasesenguzi mu bya politike ndetse n'ibihugu biba bigenda bikurikirana iby'intambara iri kubera ahantu hari uko ibintu baba bibona. Ariyo mpamvu nkubwira nti nyaboneka buri kintu cyose kiba gifite mu by'ukuri uko imbone cyangwa se uko abantu bakibona muri rusange. Yes, urumva yuko rwose uyu mumama akaba amaze kugera muri AFC M23. Ubwo wenda tuzakomeza kumva n'abandi bazagenda bari kuza bava muri iyi leta ya Kinshasa. Ubwo rero tukira hanga Kinshasa nuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba yongeye gutangaza ko Fighter atazigera aganira na M23. Ati nibyo bavuga bya Rwanda ati ntaho bihure na M23. Nibi bavuga byo mu Rwanda rwose mu Rwanda ruguhura na Kongo mu biganiro biri kubera hariya muri Angola. Ati ntaho bihure na M23. Ati twebwe rwose ntabwo duteze kuzaganira nayo ngo dore ko nibice ifite yewe ntabwo twavuga ko ibifite ngo ni nko kubyitiza. Niko yabivuze. Akavuze ati rero umunsi uzaba umwe igihe rwose bazabyukira bari amavubi ngo nuko ibi bice byose M23 yitije bashobora kuzabyamburwa. Atariko babandi mwibwira yuko nisubiyeho
cyangwa se mwibwira yuko hari igihe nzigera nemera ibiganiro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ati ibi ngibi mubyibagirwe, yemwe ntihagira n'abibabwira muzajye mwumva yuko ari ukubeshya, nuko ngo igihe nkiri ku butegetsi ntazigera nganira n'izi nyeshyamba. Aya ni amagambo bita Felix yaje gutangariza abamubazaga ukuntu ari kubona M23 muri iki gihe ndetse n'umugambi bayifiteho. Wavuga ko umugambi bayifiteho atari ukwiganiriza, ahubwo ari uwo kwiyambura ibice yitije. Urumva ngo yitije biriya bice. Urumva? Ati biriya bice yitije turi kugira ngo tuyambure mu buryo bwihuse, nta yandi mananiza, nta nandi magambo habaye, dore ko rwose ngo tukiboroye, ariyo mpamvu bagikomeje kwirara kure bakagira ngo igihugu baragifashe, ngariko imbaraga zacu ubu ngubu noneho bagiye kuzumva. Kumva ubitagisegeta akavuga ati twanze gukoresha imbaraga z'umurengera, tuzi ngo nabanyagihugu wenda bakeneye yuko twakwicara tukumvikana, atari ko batweretse yuko ngo bafite izindi mbaraga zibahetse. Ngariho natwe rero tugiye kuberekera ko turi leta tudashobora kwemera icyo twakwita nk'agasuzuguro. Hano rero sina amakosa, ndabona hari umutangazaji rwose wise unsunikira akantu kagendanye n'ibyo bintu, aho agarutse kuri bya biganiro bimaze iminsi biri guhuza intumwa z'ibihugu bibiri, ni intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza RDC, aho bamaze iminsi bari bahuriye muri Angola, i Rwanda muri Angola, bashaka umutekano w'iki gihugu cya Kongo hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ikigaragara sinamako nta kintu bikomeje kugenda bitanga, nkurikije uko mbona report irimo kungeraho muri rusange. Nk'ubu ngubu baravuga bati, urumva ngo abahagarariye leta ya Kinshasa n'iya Kigali mu biganiro byari birimo kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola, urumva izi ntumwa zafashe umwanzuro wo kongera guhurira kandi muri iki gihugu mu kwezi gutaha. Bazongera bahure muri kuri kwezi gutaha. Muri make uku kwezi kurasa no kuba imfabusa. Nose nimba ubu ngubu ntacyo bagezeho, ubwo nibyo bazahoramo. Bazongera bahure. Reka dukomeze ndebe hepfo ngo niki ambwiye. Ni umwanzuro wafashwe nyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi ibiri bibera mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Angola, aho byatangiye tariki 20 birangira tariki 21 z'ukwezi kwa munane umwaka w'igihumbi kimwe mwaka wa 2024. Ngo ibi biganiro bikaba byarayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibi bihugu. Urumva uko ari batatu, ubwo harimo ab'u Rwanda, aba RDC ndetse n'ab'iki gihugu cya Angola, barice baraganira. Rwanda, RDC na Angola. Ahanini iby'ingenzi byari bihuje izi ntumwa ni ugushakika umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Urumva niho hamaze igihe ari kubera intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, bumaze imyaka myinshi buhungabanywa n'imitwe yitwaje umutekano, witwaje imbunda plutôt. Ngo nugushaka umutekano umaze igihe warabuze, ahanini ngo uhungabanywa n'iyi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro bitandukanye byatangiye mu mwaka wa 2022 byagaragazaga ko umutwe witwaje imbunda wa FDLR ari imwe mu mutwe, urumva, ari umwe mu mutwe uteza intandaro z'umutekano muke muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR niyo yashyirwaga mu majwi cyane. Intumwa z'ibi bihugu zanzuye ko tariki 29
n'iya 30 z'ukwezi kwa munani zizahurira i Rwanda kugira ngo ziganire ku mushinga wateguwe na Perezida João Lourenço wa Angola ku buryo amahoro n'umutekano ngo bigomba kugarurwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Urumva bazahura mu mpera z'uku kwezi n'ejo bundi. Ariko tugasanga nyine. Ariko tariki 9 n'icumi z'ukwa cyenda nabwo bazongera bahure. Ariko bidafite icyo bitanze. Urumva nyuma yo guhura kwizi ntumwa z'ibihugu bitatu byateganyijwe ko itariki 9 ndetse na tariki 10 z'ukwezi kwa 9 2024 aribwo intumwa z'ibi bihugu ku rwego rw'abaminisitiri zizahurira n'ubundi i Rwanda baganira ku myanzuro yafashwe iganisha akarere mu mahoro arambye. Iganisha mu karere mu mahoro arambye. Kugezana n'isange ntaremera igihe bumva yuko rwose aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka kugira ngo amahoro agaruke. Nuko izi impande zakagombye kujya zitumira na M23 kuko ikibazo niyo nyirabayazana. Urumva? Niyo hanganye na FARDC. Kumbwira ngo ugiye gutumira u Rwanda, se u Rwanda rutumira kugira ngo rugufashe iki? Ikibazo. Musu Rwanda nirwo rutuma M23 ngo nibura tuvuge ngo u Rwanda ruhagarariye M23. Ariko bari gushaka umutekano byo wenda birumvikana. None ntihabaho kuganira. None se nimbura kuganira uteze umutekano mu cyari adahari ubwo bava ngo ruganira nande. Ibyo byose nyine urumva nta. None se bazazanemo FDLR. Munayize mu biganiro. Simvuze ngo bazazana FDLR. Impamvu wenda nge mbona bashobora kuba bazanamo u Rwanda. Impamvu nge mbona bazanamo n'u Rwanda. Nuko izi FDLR zikomoka mu Rwanda. None se ugakeka yuko Kongo izemera ko abasirikare b'u Rwanda bajya muri Kongo ngo bagiye guhiga FDLR? Why not? Birashoboka ko banabyemera. Ubwo se M23 birwa babita abanyarwanda urumva? Hari abakongomani bakirwa babitira u Rwanda. None ugiye kumbwira ngo uwo bita Antoine Felix Tshisekedi azavuga ati ngewe nka president w'igihugu nemereye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda kujya guhiga FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Erega nta nubwo nemera kihari iki nacyo cyumve. None se umuntu akubyenga buri gushaka ntabariyo, abo bantu dushinja ntababayo, ibindi mwa mugiye kuganira ubundi ni ibiki? Urumva? Usibye nyine kwa kunkinga abaturage bikarito mu maso tukumva ngo bagiye mu biganiro. Nose ibyo biganiro tumaze iminsi tubiririmba ariko kugeza amagingo nta kintu biratanga. Urumva? None nubo babigiyemo ntacyo bitanze. Bazabigarukamo ngo tariki 10 z'ukwa 9 ntacyo bizatanga. Ngiye nkavuga ngo iyi FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa yakagombye kwicarana na M23. Iyi FDL ntabwo yamara n'amasaha 28 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baramutse bahuje imbaraga na M23 kurusha uko ajya gushaka imbaraga mu Rwanda. Ngo so rajya kumbwira ngo wenda n'urugero umufudera amaze imyaka 30 irenga muri Kongo, sibyo? Urajya kohereza umwana w'umunyarwanda utaranahakandagira ngo ajye guha FDL aramenyera zihigira hehe? Ikibazo kintu ntabwo anacyumva. Uramubwira ngo FDL kwa bamaze kwigira abaturage, urumva? Ariko jyanayo barabasirikare ba M23 bahazi bahabaye baziranye nabo, urumva? Kwize FDL hari nta utazizi, nta mukongomano utabazi, nabigize abaturage batuye mu giturage turabazi, urumva? Ubwo rero kumbwira ngo ugiye kuganira n'u Rwanda, se muraganira kugira ngo bitange iki? Ngiye mbona igisubizo kirambye ari uko M23 yakagombye guhabwa ibyo yifuza, bakaba byati none ahubwo duhige ya mitwe yitwaje intwaro iri ku butaka bw'igihugu cyacu. Ubwo ndavuga harimo FDLR, harimo Codeco, harimo ADF-NALU, yewe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byo byakunda byagira n'inzira, ariko siniyumvisha yuko u Rwanda na Kongo bazasinyanye n'amasezerano ngo muzana abasirikare mujye guhiga FDLR. Bazazikura he? Bazazibona he? Nkaho aricyo rero mbona nubwo bari kuganira ariko simbona ko aricyo gisubizo cy'umutekano wabuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yazereka twivira aha ngaha rero dusimbukire muri Butembo, mu mujyi wa Butembo rwose
dore ko uyu mujyi ubarizwa muri teritwari ya Rubero. Muri Butembo hafunguwe abasirikare bagera ku 100 bafunguwe na auditora militaire. Akaba ari abasirikare ngo bari bamaze iminsi bafunze rwose bafungiye mu iragereza hariya ya gisirikare bazira kuba ngo baratorotse urugamba. None se ubushize hano muri Butembo doretse kwakira inkuru y'uko hari abagera kuri 50 n'abaguye muri gereza ku buryo bw'amaherere bapfiriye muri gereza. Urumva ko buri gereza muri Butembo birashoboka ko ifite ikibazo gikomeye cyane ku buryo rwose babona ko bitari ngombwa bagumye hari abashobora kuhashirira. Shaka bafite ikibazo mu by'ukuri gikomeye cyane. Yes, akaba ari amakuru dukesha drone yacu rwose iri hara mu mujyi wa Butembo ivuga yuko rwose muri iki gitondo cyo kwa gatandatu cya tariki 24 hafunguye imfungwa zigera mu 100 z'abasirikare nyuma yuko bari bamaze amezi agera muri 3 bafungiwe muri gereza bakekwaho kuba baratorotse urugamba. Ibi bintu rero ngo bikaba byateye nibura abasirikare akantu k'akanyabuga bavuga ati rwose ubwo dufunguye none tugomba kwitangira igihugu nkuko twabyemeje, bitandukanye ngo n'ubugwari bagaragaje ubwo bahungaga urugamba. Mu mujyi wa Goma ngo hakaba haravumbuye ku munsi w'ejo igifurumba cy'amasasu. Amasasu rero ngo akaba agera ku masasu hafi 500. Iki gifurumba rero kikaba cyaravumbuwe urumva muri quartier ya Lac Vert. Lac Vert ndahabona. Lac Vert rwose ni mu majyaruguru, mu majyepfo aho. Ni mu majyaruguru atabye, ni mu majyaruguru. Ngo aya masasa akaba yaratabye mu butaka. Urumva? Ni mu majyaruguru. Ni muri Kivu y'amajyaruguru nyine. Ntara Kivu y'amajyaruguru ngo ni hano hano Goma. Ni hano muri Goma. Lac Vert ni hari hafi y'ikiyaga cya Kivu. Rero ngo bavumbuye ngo iki gipfunyika cy'amasasa agera muri 500 atabye. Ababivumbuye rero nabikorera turimo tw'ingufu ngaho bari barimo gucukura nyine bikorera turimo tw'ingufu. Bashobora ko baricukuriraga nk'agatuwarete cyangwa se barahingaga n'imirima cyangwa barasaturaga n'amabuye. Bageze batya rwose baguye kuri iki gifurumba cy'imari y'amasasu biza kurangira rero mu by'ukuri aya masasu abonetse. Ngo benshi baturage baturiye umujyi wa Goma bavuga ko batekereza ko aya masasu yaba yarahishwe mu butaka, bishoboka ko ari udutsiko tw'amabandi asanzwe yibisha intwaro. Ngamabandi gasanzwe yibisha intwaro ngo niyo ashobora kuba yarahishe aya masasu hano hantu. Urumva? Hari no banashinjwa guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Nta mabandi yahisha amasasu. Amasasu sa mabandi yabona amasasu angana cyaba ari mabandi. Bana yagira. Amasasu 500. Iyo bita 40 volere. Hari abari ikipe iremereye cyane. Iri ikipe ifitemo n'abasimbura. Ifite n'abatoza. So rero nuko ibintu bihagaze muri umujyi wa Goma. Urumva ko abaturage batangiye kugenda bagonora no ku masasu, ariko nje ibintu ntago ari ibintu bintunguye kuko turabizi ko n'imbunda barazibona mu bisagara cyangwa se mu bitumu epfiyo hasi rwose ukabona umuturage yigendeye akabagoye ku mbunda ya basinayiperi. Kumva ibintu by'amasasu hano i Goma cyangwa se muri Kongo ntabwo ari ibintu bitangaje. Yes, ntabwo ari ibintu biba bitangaje. Urumva yuko rwose amasasu hariya dore ko hagezemo n'imitwe myinshi noneho bitandukanye nuko mbere byari byifashe, ubu ngubu noneho byamaze guhumira ku mirari, ibintu birazamba kurusha uko byari bimeze. Dusimbukire rero ahangaha Karuba hari umugore rwose wafatanywe umufuka wa kirojana w'imyenda ya gisirikare ya FARDC. Umufuka wa kirojana. Ariko ngo hari n'ukuntu bajya bagira gutya bakanayigurisha. Kayigurisha ndese? Akayigurisha nk'abazarendo. Ugasanga rwose nk'abazarendo kuko imyenda nawo buryo umwenda baba bawukeneye. Ukajya kugura umwenda w'igihugu. Yego da. Bakagombye kwibahera ubuntu. Nta byo kubahera ubuntu haba yarayizanye nk'imari. Iyo umuteye rwose ngo nk'ibihumbi cyangwa se nk'amadolari 10 hagukubita uniform da.
nese uratekereza ko iki gifurumba cy'imyenda waruzi ngo agiye uratekereza ko yagomba kukimaza iki? drone zacu zituruka hariya ngo akaba ari gahunda ngo yari yarateguwe yuko ngo hari abasore babarizwa muri FRDC bamaze kugera muri eneo za M23 b'abasirikare ariko bagiye bambaye tennis civile kugira ngo iyi myenda izabagereho bazakora igikorwa bariyo. Ngo iyo operation bakaba barayikoze kugira ngo abagore bajya babajyanira iyi myenda ariko baramaze kugera muri eneo za M23. Ubwo hagendaga imyenda icyari gikurikiye ni intwaro. Ibi ngibi bikaba byabereye hari muri Karuba ngo ni nyuma yuko FRDC yari ifite gahunda yuko ngo yari imaze kugezayo abasore nibura batari munsi y'180 ba FRDC bageragayo rwihishwa ariko kugeza ubu ngubu M23 ikaba iri kubashaka ikaba itaramenya aho baherereye. Ariko uyu mugore akaba yafashwe akavuga yuko iyi myenda nawe ari kiraka bamuhaye cyo kwigeza ahantu runaka akaba afashwe atarayihageza. Aho akomeje guhatwa ibibazo ariko akaba yanze kuvuga ko iyi myenda aho yarayijyanye ahariho. Ariko amakuru dukesha drone zacu akabavuga ko iyi myenda ari imyenda yarijyaniwe abasore ko ikomeje kujyanwa mu bice M23 irimo bakagenda nk'abasivile nyamara ari abasirikare ngo babone uko bazagerayo bikusanye babe bagaba ibitero kuri M23 dore ko kugira ngo bazagera ari abasirikare ho byakomeje kugenda binanirana. Itangazo risohowe na Lawrence Kanyuka muri aya masaha ari naryo tugiye gusorezaho ikiganiro aravuga ngo twamagana byimazeyo ubwicanyi bukomeje gukorerwa abenegihugu bacu cyangwa se babo hano muri uyu mujyi wa Goma. Urumva? Ngo mu by'ukuri ngo igisirikare uyu mujyi wa Goma ugizwe n'abasirikare benshi cyane ngo aho ngo bakomeje kugenda bongera abasirikare cyangwa se bohereza abasirikare no muri uyu mujyi wa Goma. Ngo abasirikare ngo bakaba aribo bari gukora iki? Bari gukora ubu bwicanyi. Urumva? Nkuko rarema aragenda bitangaza akavuga ati twamaganye byimazeyo ubu bwicanyi buri kubera aha hantu, ndetse akaba navuga n'ubundi bwicanyi buri gukorwa nabo bita ngo ni ADF naru. Urumva? Bikaba biri kubera hitwa Ibeni. Ibi bikaba biri gukorwa ngo n'abaterabwoba cyangwa se ubundi bwicanyi buri gukorerwa ahantu bita Ibeni, bukaba buri guterwa buri gukorwa n'abaterabwoba ba ADF naru. Bihanganirwa mu busamu bisanzure bwabo bakabihanganira. Urumva? Bagenda bica abaturage nyamara ngo abaturage ntacyo babatwaye. Hanyuma none agahita navuga ahantu bita Ituri naho karuko nguko ko nari gukorerwa ubwicanyi, ariko ubu bwa Ituri bwo bukaba buri gukorwa n'icyitwa Ndekodeko. Urumva? Urukumva imitwe itatu yazengereje iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyambere Igoma biri gukorwa n'abazarendo ubundi babarira mu FARDC. Wagera Ibeni ni ADF naru. Wagera hano muri Ituri Kodeko nayo ugasanga yisize umuharavumba abantu irabamaze. Akavuga ati rero ibi byose tubyamaganiye kure, ariko none tukananenga n'ubutegetsi bw'Ishishasa utajya bufata igihe gihagije kugira ngo buhangane n'iyi mitwe ikomeje kugenda ivutsa ubuzima abaturage mu by'ukuri barimo kugenda bapfa bazira ubusa hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sina amakosa ndagira ngo twongere twibutsa abantu ko 23 yavuze ko ari ahantu naho izahagera. Yes, mbyo nani nshatse kwitsaho mvuga ngo Lawrence Kanyuka nibyo ari kubyamagana, ariko se kubyamagana ku magambo hari icyo biraza gutanga. Kubyamagana kwiza nukohereza abasirikare bakajya guhigiza inyeshyamba, no kuza ukicarwa bati turabyamaganye, nta kenda guhinduka muri byo. Ikintu cyo mbona sina amakosa kirimo ahangaha ni nko kongera gukebura ndetse no kwereka amahanga ko nubwo bari kwibanda hano ngo bari guhangana nayo M23 tuzi iri kumwe n'abaturage nta kibazo bafite.
bakaza akaba ariho barangamira amaso cyangwa se FARDC ubutegetsi bw'Kinshasa akaba ariyo ntumbero yaho. Ni nko kubibutsa ko nyamara Ituri ndetse na hano Ibeni na hano Igoma abaturage bari gupfa nyamara none se gukorwa ntibagire icyo bavuga cyangwa se icyo bakora. Yego nuko bakebura ariko se nimba leta ya Kinshasa iyoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kubireba ikicecekera urumva ntigire ikinabivugaho weho uri Lawrence Kanyuka urabivuga ngo bitanga iki usibye kuba wenda mwakohereza ingabo zikagenda zikirukanka kuri imitwe kugira ngo aba baturage bicare batuze ugira ngo se none Kanyuka ni uravuga noneho Amerika haguruka ivuga ati tubonye ibyo mwavuze ari shingiro reka tugende noneho dushire leta ya Kinshasa igitutu. Oya ikintu cyo kiri muri ibi bintu ugomba kumenya ngo niba Lawrence Kanyuka nk'umuntu ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi cyangwa se n'ingeri zigiye zitandukanye abantu benshi bari mu bihugu bigiye bitandukanye harimo n'ibi biba biri ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se buri nyuma ya Tshisekedi Tshilombo niba avuze nta magambo akashira ku rukuta rwe rwa X rukurikirwa n'izo ngeri zose ibi icyo babisobanuye niki ubwo ibi barabibonye ni nko kubakebura kongera kwibutsa ko hari n'ahandi hantu abaturage bari kurengana bari gupfa bari kugira bate bo imbaraga zabo bakaba barazishize hehe ngo ni mu guhangana ngo na M26 none se ko nabo muri gahunda bafite ari ukurengera abaturage basimbukira bakabarengera ubwo nyine buriya nibyo ndimo ndakubwira buriya ntabwo ujya gukora ikintu utari wagira icyo ugaragaza niba babivuze rimwe kabiri gatatu bakabona nta kintu kiri gukorwa baba babishyize muri archive icyo gihe niyo bazajyayo ariko bagize gute barabivuze bati nyuma yuko tubonye leta nta kiri kubikoraho twe twagize gutya ku kantu na kantu bahita bavivura kuvuga ati exactly ibyo simbyanze ariko si ubwa mbere Kanyuka bivuga si ubwa kabiri abivuga si n'ubwa gatatu ni ibintu bahora bavuga ati twamaganye ariko bikarangira nyine nta kigize ute nta gikozwe ngereho nkavuga ati kwamagana kwiza ukaba ati twamaganye ibikorwa biri gukorerwa muri Goma none se ko biri gukorerwamo bikaba bitanarangira mwebwe nk'abantu muri kubyamagana muri gukora iki ni muze murwanya bari kubikora urumva iki kintu muruvuga ngo muri Ituri Kodeko izengereje abantu FARDC nta muzi yuko FARDC nta bushobozi ifite bwo kuba yahangana na Kodeko muri gukora iki ni mujye mwirukanke kuri abo bantu bari kubangamira abaturage mubakureho ni igisobanuro kivuze ariko ubundi nibyo ari gutanga icyo nakwita nk'impuruza kugira ngo wenda abagenda babikurikirana barebe uko babigenza ariko ubundi icyo navuga icyabakiza kurushaho nuko muri ibi bice biri kuberamwo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakagombye kujyayo nkuko nibura bakomeje kugenda barenganura bo mu bice bigiye bitandukanye bari mu bice barimo ariko bakagombye kugera no mwabira bice birimo ziranyeshyamba ubundi abaturage bakaba bagira umutekano nibyo byagira icyo bimara kurusha uko yakwicara kuri X akabyandika kuko kubyandika byo ndumva ntacyo byahindura niki na kimwe. Yes, turabashime cyane rero abantu mwabanye natwe mwakoze kubana natwe muri amakuru ya update tuze gusura amasaha y'umugoroba mu yandi makuru ari buze kuba agezweho yari Fighter sina makosa asante ciao.